أنا كسيريشا PKK همبري هزم پشمرگ شرمزاد که ورادگینه دوی PKK رزل سوریا حرم کردستانی بگره. جدا کرنا دنگین هلبجارتنین سروکاتی آمریکا لپینج ولایتان بردوام ترام جدا خوازارا وساندنا جدا کرنا دنگان دیکه و دبیجه هر دنگک پشتی روژا هلبجارتنین هاتی به داین نایی مارد. البته دوستان مهک راوستن دسته تندرستی روجوای کردستانی اشکره دکه سدما بلند بونا هجمارا پیکتنین کرونا ددستانن او دوی ورن گرتن. دم باش بو جارا دویم دبی 14 مجمرانده چک داریم PKK یریشی پلیس پترولی چه مانکی کرن ایرو دماکو هیزک ده ارکی خود بو جبو پاراستنا دزگهیم پترولی نحیات چمانکی اثر به پارێزگەها دهۆکێ چێکدارین PKK یێریشی وێ هێزێ کردیە لە گۆڕ زانیاریên کوردستان 24 دوێ ێریشا PKK de tizyana canî nebûye. Duhîşî li heman navçeyê PKK êrişî polîsên petrol û gazê kiribû du polîs birîndar bû. پارێزگارê dihokê dibêje êrîşa PKK serhêzên pêşmerge şermezar dikin û êrîşa wan ne Kurda nebû. Her wiha got hebûna PKK li navxaka Herêma Kurdistanê tenê azar û pirsgirêk li pey xwe ve aniye. Rûdana duhê elbette em tundî protesto û şermezar dikin. Rûdaneka zor zora kirêt bû, nayasayî, nadestûrî û nakurdaneş bû. دەستدرێژیکردن بۆ سەرهێزێت پێشمەرگەی پێشمەرگە یاسایی و دەستوری دەڤەرێکێک و هەمی عرفەکێ قانون بیت هەر تشتێکی هەبیتن دەڤەرۆژێ و دەسەڵاتە پێشمەرگەیە و سەر جادێژی دەستڕێژیە پێشمەرگە هاتیەکردن ژبلی و شەهیدبوونا پێشمەرگەیەکی و برینداربوونا پێنج پێشمەرگا و حادثەیەکە زۆر زۆرە مؤسف بو بس کاریگریه که زورا سایکولوژی یا خراب هبویل سر همی کرده که دلسوس همی کرده که شریف همی کرده که اجتماع پرور هبونا PKK و دورش بلی دردسری و گرفتاری تشتکیدی بو هرما کردستانی نبویه ام دوی بسیاری همی کرده که شریف کن هبونا PKK ویرا بو چیه چکدارت PKK ویرا چت کن چکدارت PKK عمق هرما کردستانی چت کن نه دوره که سنوریه بیجی کول بر ترکایت رویه تات داخلی سنوری بوی ام باز به بسیاریت کن هبونا PKK مخمور بوچیه هبونا PKK او دوره هی شرط دا چه بوی بوچیه هبونا PKK قندیلی بوچیه اگر PKK راست بیجیتن که فعلا در روبروی داگیر کرد کردستان ببید داگیر کرد کردستان دیارن کینه او جه که پیوسته و خبات لبکت و خبات خود چکداری لبدت مشاندن دیار الکیوه حکومت عراق جی ریشا PKK سرهێزا پێشمەرگە لە سینۆرê dihokê şermezar dike wekî êrîşek li ser serveriya welat dibîne û dê tedbîrên pêwî jî li dijî wan bigire. Ofîsa Serokvezîriya Iraqê daxuyaniyek derbarê êrîşa duhiya PKK hemberî hêza pêşmergeyên Kurdistanê li parêzgeha dihokê weşan çekdarên PKK duhî tên têdanîn hemberkerwanek pêşmergeyên parastina jîngehê li ser riya nahiya çemankê ser bi qezaya Amêdiyê li dihokê de encama teqîn û rûbirûbûna şerî de pêşmergeyek şehîd bû du pêşmerge jî birîndar bûn. Di daxuyaniya Ofîsa Serokvezîriya Iraqê de hatiye hikûmeta Iraqê êrîşa ser pêşmerge jalî çekdarên PKK vel parêzgeha dihokê hatiye kirin û de encam de hejmarek pêşmerge şehîd kuştin birîndar bûn hebûne şermezar dike li gor daxuyaniyê hikûmeta Iraqê tekeziyê li ser wê yekê dike ew êrîşa akûdina bi Iraqê de hatiye kirin bi tundî red dike û wê êrîşê bi êrîşa li ser serveriya Iraqê dibîne. Her wiha dê hemû rêkaran bigirê ber destdirêjên li ewlê û serveriya welatiyên kirin bên sînordar kir. Aliyên siyasî û siyasetmedarên Kurdistanê dibêjin PKK dixwaze li hemû parçeyên Kurdistanê destkeftiyên Kurdan têk bide. Dibêjin ku PKK bi eqliyeta xwe zerar gihandiye berjewendiyên Kurdan li Başûr û Rojavayê Kurdistanê.
کریارن پارتیا کارکرین کردستان PKK و تکدانا دستکفتین لباشور و لروجاوه کردستان جالی سیاستمدار و پارتین کردستانی و به تندی تشرمزار کرن. سیاستمداری که جه باکور کردستان تین زمان کو PKK لهمی پارچین کردستان آلوزی لپیش دوزا کردان چه کریه و به تایبت جی لباشور و روجاوه کردستان دستاوردان و کریارن به مبست انجام داده. بداخل و مخابن PKK دفجوی هزری بر ندایا که مداخله پیشکتنین باشور کردستانی بکه. دوی وارده هزین روز آوای کردستانی اف 5-6 مهین داویده گاوین خوشک آویتن. انجام خوش رودان. لی بداخل PKK وان انجامانا پرواکا دکه. نها پیشکتن لباشور کردستانی ده هیا. پیشکتن لروجاوای کردستانی ده هیا. کرد بگشتی لباشور و روجاوا پیش دکون. دل ملت کرد لباشور و روجاوا لیده ده. جبونا ویه که کسی که نخوازن ملت کرد پیش گوه دخوازن دل کردستانی راوستینن. مسئله اویا. سرکرده کی انجمن اجتماعی کردی لسوریه انا کسی جدی بشه پیوست ریز لسروری باشور کردستان وره گرتن و کریارن PKK به تندی شرمزارد که و هبونا چه کسی کیش پرچاکی دنی کردستانی الهرم کردستانی دوی ریزگرتنی لیاسای هرم کردستانی بکه و نکه نبا زحمتیک لسر خاکا کردستانی جالیه ده هگر آلی کی کردستانی یان چه آلی به دش ساحه خبر ده دش میدان خبر ده و کار خو شر خو بین دورک ده تجاری نای قبول کرن یعنی PKK کار خو لباشور بکه لروجهلات بکه روج آواد بکه تجاری نای قبول کرن و بتایبه جی ایرو لباشور کردستانی یعنی ایرو دوی ام همو کردستانی دکاربن چلو بپاریزن و دستکفتیا گده دست هرما کردستانی دیه اف نجارایه که کو PKK در حق سروری حکومت هرما کردستان دا کریارم ویرنگی انجام داده. سیاستمدار و عالیین سیاسی ین کردستانی جی تکزیه لویه کدکن. کو PKK لهمو پارچه کردستان دخوازه دستکفتین کردان تیک بده. زردشت همه کردستان 24 هولیر انک سیری شپکه که لسر هیزم پیشمرگه شرمزارد که امین داریا گشتی انجمنان اجتماعی کردی لسوریه انک سه داخویان یک درباره ری شپکه که لسر هیزم پیشمرگه لچمان که بلاف کروتی ده انک سه وری شرمزار کر راگهان دوی PKK ریزی لسر وریا خاکا حریما کردستانی بگرم انک سه دازانین کو حریما کردستانی آلیگاریا پرشین دنیین کردستانی کریه و تو جارانجی دوی درباره ده که ماسی نکریه هر وها انک صداخوش PKK و همو آلیین کردستانی کرکو ریزیل طایبت من دیا حریما کردستانی بگرن و دستوردانی دکاروبارین حریما کردستانی ده نک. بله تماشاوان نهیجا چهار نویسا دانستاندنین انکس و پیانک دچی آسیدن لی هر وها داخویانیا انکس گو بریدمکی کردای گریدای دستوردانین PKK لحریما کردستانی سلیمان اوسو اندامی دستیا سروکاتیا انکس میوانی منی استودیوی بخیر هاتی که سلیمان که سلیمان امش داخویانی دست پی بکن داخویانیا انکس بریدمکی کردای بگومان ده آستارایا گشتیا کردی دشی اف دستوردانا PKK و آلوزیا کو آستاوی هر دیچه بلندر دکه درایا گشتی ده دروجوا یکم ده جه دگری داخویانیا و بکه انکسه هیا دوی درباره ده گر سکنا انکسه بگرمه دست فرمه سپاس جیتا و کارمندین کردستان 24 و همو تماشاوانی وره براستی یعنی ام وک انا کسی یعنی ام شرمزاده کن دستی وردانی ایگو چی آلی کردستانی دشونی پرچه دنده جبر ام دبینن هر پرچاکی کردستانی وقت به خصوصی کوی هی تایبتمندی کوی هی دوی احترام و ریز گرتن جوی خصوصی ربی گرتن و تایبت ایرو کردستان عراقی هریمک هی هریمک آرام باش وقت به تی پاراستن
إيرو واجبي ما يوك حمو أطرافين كردستاني جو أم حفاظي لسر في هرمي بكن وأم دستي ورداني دندري ويدنكن وأم ريز قرتني جي ياساوي وقوانيني إيجو إيرو يعني بيكار دكن احترام أوان بقرن أفكاري جو يعني بككي كر يعني بكشتنا بيش مرقاكي وقالك يعني برين داربون جي شرمزاكرني الجم أنا كسي وآلي جرين وي أم دبينا فيا خدمتي جي بيش روج عملتي كرت تغيرنا كي أم دجي شري براكوجيني أف كاريتي كرن براستي يعني كاركي خرابي هيفيا ما أو جو الخوفا قرن بككي ودف جوان كرياري خون بقرن هروها نفس الشيء دستي ورداني واند شؤوني مد وك كردي سوري وك كرسانا سوري يعني ام فيكيد بيجن هرتم ام بيجن فيريز قرتن يجي خصوصيه هر برشاكي رهبه وام تشتيخه يعني برزغريكا جهفدور تشينك كيس لما انها باور بقدر رايا قشتي ده اف بابت قلكي تي مراخ كرن اف الوزيا كونها بكك د استا دوزا كرد لحمبري هرما كردستاني دسبيكري او فكر او رامان او برسيا قالوا ev yek dikare bandorekî tesîrekî lê danûstandinên li diyaloga dina bîne eneke sew peyêneke de jî ku derbas dibe bike. بيغمان يعني اف شري براكوجي وناكوكي يعني كردي تاثيره خو يعني دكي يعني باندورا وي هي بشكل او باخر لين بيفيني تاثير نبي يعني اما بخو وك انا كسي ام يعني مصر انه اف يعني هاف بيفين ودان وستاندني قشيد بين ام يعني بابندي ويني وام بردوام تيدي وام حريصا انه يعني هاف بيفين بانجامك يدر كذا ام كاربن بجين اتفاقاتنا خدمتا ملتي ما بكي نها استا danûstandinê ku dîse gelekî tê merak kirin asta danûstandinê di navbêne eneke sew peyênekê de di çi astê de ye diyalog di çi rewşê de ye berdewam dike rawestiya ye دوێ babetê de ger tu me agahdar bike kekê ديالوج يعني تشكي فرمي بسكنانا ديالوج ايش طرف مدوك انا كسي تنيي اللي قالك بابتين جرينج يعني اي قوم سرسكني ندفي برسفا وان بيدان يعني بابتانا ندا خوازي انا كسيني يعني دا خوازي ملتي كردن يعني يروي شغا قام دوزا خوندني دكن ومنهاجكي وقت باعتراف بي يعني ندا خوازا انا كسي دا خوازا شارعه كردي باشه بپرسیم که سلیمان ده هف ببینک یکیش برپرسی پیانه که برپرسی پیاده و حتی آگاهاندن کو انا کسل دجی خوندنا پرورده بزمانی کردیه نها قلبي گوماند روشا سیستما پرورده‌ای ده هلوسته کی وردگری به گومان یا کنه زیکی داخوازین نکسنه جی لیهون براسیل دجی پرورده‌ای به کردی نکسلیما والله وك انا كسي يعني بارتي ما عمريوان بده سالانش بينجي وحفتاد بارتي هاي كمين تاسيس بويه يكش داخوازي ما انه زماني خو بخينون وبنفسينون وهبونا ما بزماني مي وبلكي هوالين ما واليجرين ما بدها كتن زنداني الرجيمي جبرجو برتوكا بزماني كردي دمالاوي هاتي قرتن تجارة يعني نمعقولة يعني أنا كسيد جي بروردا بزماني كردي ويك جدا خوازي مي سركي يرود هندري اوبسيوني دي دستورة بيشاروجا سوري دي انو زماني خوي دايكي دي انبخوي نونو بنفسينين لأن منهجني مؤدلج يعني وقت بي خطا بارتي كي تاني ام بخوندنا زماني كرديران لي ام دبيجن نمعقوله ايرو دبنسيا خوندنا زماني كردي د ام دريه يونيفرسيتي وجامعات وكوليجي سوريا جبر ملتي خو بقرن جبر اف شهاده او منهاجي قتي درسان دن معترفش قبل دولتي دون معترفش قبل يونيسيف الترناتيف شيء دا خوازا ما او انه ام منهاجكي
تدريس بكن او منهاج اعتراف يعني بي بيش قبل يونيسيف ديش قبل دولتي بيش قبل دولتي عالمي في سبا زارو كما راهجن في شهاده بكالوريا هلجرن سبا اف شهاده كاربن بيت جامعه كيد بسجلين برنجي جوان اجوتي ام دبينين يعني عط نظر تيد بفي ام بخندنا بزماني خرني دفي الترناتيف بين امناندن اما اتفاقك يعني بفي منهاجك وقت به مشترك دنا وخلقي سوري بتوايد به ديتن دفري مد زماني مجتهد به درساندن تاريخ متد به درساندن ديروكا ما به درساندن جغرافيا كردا به درساندن هر وها اف الزمان يعني اف شهاده معترف به شغل الدوله هذه تشني مؤقتا يعني ما جو يرو باعتبار يعني منهاج دراسي مدارس دس بكريه حلولني يعني عاجلها انه ملت حر آزاد به افشاگرتانا خواندوانانا آزاد بن ای قبل خواز هر منهاج دولتی بخوینه یا منهاج اداره بخوینه حتی نیگو مرو چهار سری که جیر ببینه منهاج کی تأمین بک او منهاج اعتراف دولتی پی به جبوگ زارو که ما اف جامعات يعني سوريا اجبر دريه ما اجبر زارو که منين گرتن سالي بصدا تختوري كردا دخرجن جامعات سوري نمعقولة أم بين بدستي خمش نقا خلدار خينن تختورو مهندس وصيدلي وكسنا ما كاري بخين جامعات سوري دي أم فيراستي بيجن مخابن وشغا جا أف تشتي يعني دوري راستي تي قوتن لسر زماني ما يعني إنه أنا كسي ديجي خوندنا بزماني كردي أمزانن كولانا ما وملتي ما وآلي قري ما تجارة في هالوستي يعني باورنا كن لمخابن يعني بابتك دنگلكي گرنككي سليمان نها قبل ديالوغا كردي دست بيكري دا استا سوري بگشتيده طيبتي جالي اوبوزيسيونا سوري ويجي سكنك هبوكو يعني سكنكي نزل سكنكي برامبري بي ديالوغي كو گلكي بريني بوزيتيف تماشا نتكر لي بري دمكي بري حفتيكي دهروجا هفته بنا سروکی و اپوزیسیونا سوری نصر حریری گلگل کردستان 24 هبو دست نشان دکه کو اپوزیسیونا سوریه و دیالوگی دشوپینه و پیشگیریه که به تمام دیده داخوازین انکه ایگوتینا زمان هر وها پیک هاتین کود اپوزیسیونی دنجی پیشگیریا خوشبونی سکنا انکه دانه دست نشان کرن به تایبتیجی پیک هاتیا ترکمن کو برپرسیاری واده دستیا سیاسیا اپوزیسیون دی دست نشان کردن کو پیشگیریا سکنا انا کست کن جوارتی چواته اما وك انا كسي ملسر قلك ان يا كاردك يعني ديالوكا كردي ماغو ندجي هبونا ما دناف وقت بي اوبوزيسيونا سوري دي يرو ام يعني كردين سوري كردستان سوري جزء سوريا يرو سوريا جغرافيا كوي هي دولتك معترفش قبل يعني جواتا ناف دولتي دي ويشغاق ام دوزا چاره سرکرنا پرزگریکا خود کن ام دوزا يعني في دوزي چاره سرکرنا وي دندري سوري دريا دستورك بيدانين جي بيشروجا سوري ري جو اعتراف هبونا ملتي كرد وك ملتك سرخاكا خود جي هر وها وك ملتكي جو ثقافات وديروك وكونتوري خو بزماني خو بخينو بنفسيني واعترافك بهبونا في ملتي وتمثيلها في ملتي دي سلطة سياسية دي وبخوا كارب إدارة دفرين خوبك دسبيكي دبراستي هالوستي هن اندامين اوبوزيسيوني نقلكي باشبون نقلكي باشبون لي يعني اف راس كرنا موقف قبل كاك نصر حريري اف تشكي باشي وام بهيفيني يعني اف تشتي بردوام بك اما ام دبين ديالوكا كردي ندجي تكساي جا اوبوزيسيوني ندجي كسكي دولتين دردوري ما ام وشغاق يكيتيا خوك ملتي كرد خازن ببيك بينن ام جبو ملتي خو جبو بيشروجا ملتي خو جبو هبونا وقت بي ملتي خو هندري سوريا بيشروجي بابتك هي قالكي جرينج توايات جهاني شوبينيك كي سليمان هل بجارتنا الامريكي نها روجاوای کردستانی سکنا ادمنستراسیونا ترامپ و هر وها بطایبتی رول امریکا گوب آوایی که گلکی خورد و گارانتی کرد جید دیالوگا کردی ده جه گرد هل بجارتن شید به گلو گوهرینا ادمنستراسیونی یا روجاوی هل بجارتنی
تبان دوري دكاري للسكنة أنا كسبكري حروها لديالوجا كردي شي قرد في بابتي دنا والله امجي وك انا كسي ام بنزيكي دشوبين اف هالبجارتني ايجو لامريكا شي دبن چه طرفی گوب سرکوه ام سرکفتنی جرد خوازنم بیوینه خدمتش پیش روزا امریکا بکه جی پیش روزا ملتین گود روزلات ناوین ده یعنی دیجین وق بريجي تكليمه ب يعني امريكا وقت بنونريوان لروج جلاتي فريد دبيجن يعني نرينا امريكا جوان ديالوغا كردي ناي غارتن جبر ديمقراطي وجمهوري هر دوجي بيشغيرن في ديالوغ كير و امي بردوامن يعني ايروتيك يعني وقت ب تكلين وقت بتواصل اقدنا وقت بهن بربرسين امريكي تشيبو تاكزدك انه امي بردوام من بيشغيريا ديالوغا كردي دي و ام روجلاتي فريت ام دمينن و امي بيشغير بن يكيتيا كردار هلوستا قالكي باشي و ام سركفتني جوان خوازن وك ايرو تشتيتي يعني كرم بيتر بايدن او دنجي بيترن يعني بايدن وك تيناس كرنجي دوستي كرداي تيكليوي وسروك برزاني باش هني ام بيفيني يعني رئيسي غودركوي بيترغه بده دوزا ملتي كرد وك ملتكي دروج لاتينا فيند يعني ام مسترين ملتن ايغ حتان ها وقت بي ام جما في ببعرن ام بيفيني بشغير بن جما في ملتي كردري هر وها بشغير بن جي چاره سرکرنا پرزګریکا سیاسي دندري سوريا دي جبر ملتي سوري زيده يقولوا نما تحمل دك د زحمتي قل کی خراب درباز به سوريين بعربي خو ترکماني خو كردي خو يعني ام بهيفيني زوترين دم دي چاره سرکرنا سیاسي سليمان وسو اندامي د سیاسي روکاتیا نه کې سګوت میواني مې استودیو گلک سپاس ورجی سات باش پارتیا آزادی کردستانی پاک بانگلری و بریا پککت که پیشگیری بانگا سروک مسعود برزانی بکه و دم دست به دیالوگا لگل حرما کردستانی رم قابم پیوست باویجن ریزی لحبون اراده سروری مشروعیت و بریار پارلمنت و حکومت و سروکات حرما کردستانی بگرن پاک دیار دکه قابا کو سروک مسعود برزانی دگوت شرید ناف کردان ده حرامه ام دیجی ایرو پیوری ندین شریم ویرنگی اف گوتن انجام تجربه ایش زانین و دوربینیک به هستو بیرو باوریه که نتوین اجتماعی و هاتبو هناندن بو ام بانگی همو پارتی ریخستن دزگه و کسایتین هر چار پارچه کردستان اتکن دا که ام بیک هلوسته ریل بر نخوشی تند و توجی شروع برین نو یندنا با کردان ده بگرن جبو همو پرسکریک برین دیالوگه بین چاره سرکرن دوی ام هلوسته یک گرتی بکر. بله تماشاوانین هیجا کریارم پککل حرمان کردستانی او باندورا با کریانان رایا گشتیا کردشی حسین چلبی پاریزر جی هامبورگا آلمانیا لگل منه دنباش که حسین نها پککل خب وکی پارتیه کی ایدئولوژیک پارتیه که کو لترکیه داخوازا کمارا دموکراتیک دکه داخوازا جواتک اکولوژیک انگو جواتک جینگهی دکه دی چرچوبیا روجلاتا ناوینده دبیجیم براتیا گلان پاریزن کنفدرالیزما روجلاتا ناوینده پاریزن لیل سر عردا کردستانی نه ناسکرنک سروریه نه نزیکا هیک ارین یجبون نرخین گلی کرد بخوره نجی براتیا گلان نه براتی بگلی خو بخوره ای ریش بگلی خوره پیکتینه آلشی گلکی بلند کریه نرخاندنا تا دست پیک داد وی چرشوی ده بگرم بریز حسین چلبی دم باش براستی ام از وقت کسی که شوپینر از وی پارتی سال درج از شوپینم ده پرتوکی میجی سر تشتغل دبر مال کردستان سوری چیو بیم در خستی و آسیا جیم برده از تمو دایم از دبیجم گرک ام کوکا به پارتیا بگرن گرک ام به پارتیا هانه
دانسين بكن ام بيجن بي بارتي كي وابجي براسي وكان از بيجن بانج كيجي يرو كرد ام تجاري البنده نمينن حرب بارتي هان حرجاري كريار كي بك ام بين شرمزار بكن كارينا دفي ام سر مساله بسكنن دفي ام في بارتي هاني جديف لاك وك كرد نتاو براني هم تخوازن في بارتي هاني حميز بكن خطر وينا ايش وينا سر ملتي ما سبب بكن از بجم دفي ام في بارتي هاني جودا بكن دفي ام وبدن ناسكرن بملتي خو بأب بارتي كي جروج اب بارتي هان دركتي براستي يعني عاشق بخوينا كردا دقره اف سلوغاني تكرم كرتو بحث كرتو قوت او حمد تشتن خيالينا تشتن كسكي قونا خوازكاركي بك قاوة كسكي تشكي ويتنبه تشنا دبيجه سلوغان بلند هلدده وبدن ناس دبيجه ازي خواه بكم في بارتيكي اخي جروج اقرن بنارن سرزفيان بنارن وك ام حمد كرد دبيجن جاري مجالا في بارتيا هاني دبرا جياتي كردستان تركيا ام حمد بجند في بارتي فقرور كاركي خلور بك هقرور نسر كفتي بالفيدي جي تشكي ام تشتي قدس بخينا نا حسب سركفتنك كردارة لي ام نارينا مد كردستان تركي نا دبرا بارتي لي كار بك ايرو جروجا روجده كاري في بارتيان بشتيك افقا خرابي اف كشتن او ويران الكردستان تركي كر انا كاري نهاتي كردستان سوريا تي هريما كردستاني جبو خرابيه بك يعني الكردستان السوري قال لك بسنه خدان جو وك تكرم كر ايكولوجي ما بكنو براتيا قال له ومتا ديمقراط نظام شوا لقاوا كت واري عملي وارك براكتيكي مدي خل بر ريشه تركانه قرتن عفرين بدسوا بردا وكرد شو خستن كامباد مدي سري كانيجي هروها سري كانيجي اما مثلا راو ايروجي تي غارانتي تني جو ابارتي هان برواني كت بر كرد سوري بك جو هك ايش تركي بيش دبر كده سر كردا تشي بي براستيل كردستان يعني تشتي بانا مدكش نظام داوي ابارتي هان ايرو بلك يرش يكي نو دنفيسين د كرياري خود د برتوكا احري رش ديروكا هنا حمه هاتي بين فيساندن مخابن ايرو حشد الشيعي حشد الشعبي جالي كركوكي لبيشمرقات خل كردات خيرو بيشمرقه بسنقا خب بمبري حشد الشعبي حشد كاكا حسين هر دوي درباري دا از دخوازي مشتبه برسن بو تا بحثا حشد الشعبي كرنوها PKK danışsandının kadar mesela Türkiye peyvendiye ve xort legal çapgirin marjinal in Türkiye'yle. او çapgirin marjinal ku tesire kavad ray agıştiya Türkiye'de ni jxol Kurdistani او çapgir tu tesire kavaniye le de peyvendiyen kadar PKK gel wan ba awayki geleki ereni geleki pozitif geleki gern danışsandının diyalog ediken حتى لآلين كو تسيرك خواهيا باندورك خواهيا وانات كي برپرسين خوشي لسوريا قابا قومد ميزينن دوي چرشوه ده تيكلي لقال رجيما شامي حبويا هريزي ده لعراقي قابا قومد ميزين نها او آلين كو در دورا PKK'na خودنا هجدا شعبي ده ارگانيزه کرن يعني ريخستنا كي هجدا شعبي بخوانا و پيوندي جي لقال وعد استاكي قال لكي برز ده يعني چما لگل ریخستنین کرده و ریخستنین نتوی دموکراتیکی کردستانی دست کفتین کردستانی اف گرم بونای نشاندن لیل گل و آلیین دنتی نشاندن یعنی نرخان دناتا که حسین دوی درباری ده چیه؟ از بخوا وک چارکوان کرد وک روجموان کرد از براسی از به پارتی تم دم ناسکرن وک کمپانیک استخباراتی كومبانيك استخباراتي هرمي نابنتوي يعني تش استخباراتي تش دولة او دوري كردابة يا دوري دبريبن بحراوا دبي بارتيا هاند هي استخبارات ايراني تركي سوري امريكي روسي
همه پهراوات به پارتیه هی و به پارتیه لگور برجودی خود لبینن ایرو اف کار به پارتیه هان اف تشتگی به دماداوی دکه نای و شرطن گو پشتی رکفتنا شنگال نابرا حکومت هرم کردستانی و حکومت بغداد اف پارتیه هان تبر جوندی براستی تنگیرو بیشتر هم بکه لی ایران دخوازه به پارتی بلوین ایرو جبو شنگال وک هرم تی خویا کرن گه ایران تید اکتیو برجواندیه تی هنه او هلال الشیعی بچکی تی براندن گاوا گه افره کفتن بجیب و گاوا گو هزن پشمرگه وگرن دبر خو گاوا خلکی می شنگالی وگرن مالی خو اپارتیه هان ایران ایرو و لواندی تک حسین دخوازم وی که جی بپرسم نها گاوا درفتین دیروکی جبوی نتوی کی را درد کبنه پیش برجوندیان نتوی جیوی دخوازی گو پارتین وی نتوی دی چرچویا وان برجوندیان نتوی و وان درفتین دیروکی ده تف بگرن نها گاوا کم روبل روشا کردستانی تماشد که کنجکتورا جیهانی یا کن نیزیکی وان درفتین دیروکی این کرده لباشوری کردستانی لروجاوای کردستانی حتی لباکوری کردستانی جی گوهن پرسین ماف این کرد دکارن ورن روجاوا سیاستا جیهانی اف نیزیکا یا پککه چند دلگورا وی مومنتا دیروکی وی پروسیا دیروکی دکارن بریوه بچن از بینم بیرا جنابته و تماشوانی و گو اپ پارتی هان جروجا روج دجاتيا نتوا كردي دكه يعني او اعتراف بنتوا كردي ناك تم دايم سروكي بينا كسي برسياري بينا تبجن امد دجي وي حركه بكن وي تفكري بكن ايج ايرو با دولتي كرد تدجين هول بدن برشا بكن يعني قافا كرد دعوه ما في خو بكن وك انا كردستاني مثلا قافا بخواز العراق جدا به ابارتي هان دجاتيا في جداهون هان دكه الجبر دخوازه كرد تم بندسبن وطبيعي برجوانديه و حكومه و دولتي جو كرد نافا جين جو كردستان دسي خداني سر كردستان ايرو ابارتي هان ام فقرن يعني واصالي چون راسي درواس بون يعني وق جوكر كده دستي دجمنه كرداده برجوانديه حمكسي بجي انين لي برجوانديه كردا قد بجينانين يعني تشت ايرو كردستان سوري بوي يعني براستي بنجي 6 سال رژیم اسو اك دسي خداين سر دسلدا سوري هول دان گو کردا دبر درخینن گو دیموگرافیا کردا بدرن گو کار کرن دسوا نکت ل ایروپا که اپارتیا گو سر کریزا دجی گو به کریز نکاره بجی وانا افتش دست خست يعني ايرو كرد ما راسي بشتيك اف زمان كردي تخوازي يعني قاشو المدرسه خو دبستاني خو بيك بين كرد ما براستيج زمان نفرد مجبر زمانك ايديولوجيه حمه شاشتي حمه خرابيته هي ووك زمان حرتش تدجين وك مثلا لشكرانه چاري گو كرد كسكي ملتكي بناموس خوازه بروانيه بر عرض خو بك ايرو جدبر دربه جبر ارمانجن دبرتش ناتين كشتن گوته برجواندی کردیتی ابدا تنیه لا عراق الكردستان ايرو دخوازه اف كردستان اگ ايرو بسر خوبونه براستی چوی دخوازه وجه بك وك دبرك ناكوكي وك او دبرك ايرو ناكوك دناف هرما كردستاني حكومه عراقي جو گرك دستور عراق و چارسر بك فكاجي دخوازه دسي خدينه اف دبرك كردستان دسي خدين سر و دبرك شي واجب كن دبر ناكوك بله سپاس بوتا حسین چلوی پاریزر جهانبورگ آلمانیا کوتل گلمن بود. وزارت تندرستی هرما کردستانی را آگاهاند به 14 مجمرین بورید 1195 کس ویروس کرونا کتن 23 کسان بر ویروس جان خوش دستانه 552 کشیش نخوشی رزگار بونه. حتی حال هرما کردستانی 81608 کس کرونا کتنه 51205 توش بوی 4 سر بونه 2583 توش بوی
جانی خوش دستان. 5000 پیکتین ویروس کرونا جالی دسته تندرستی و حتی روجایی روجاوی کردستانی هاتن تومار کرن. دسته تندرستی دویجی و کرنا دبستانان یک جسدمین بلابونا کرونا و دویکو تدبیرین زیده تر جالیشان یا کریزی و ورن راگهاند. دسته تندرستی رادکینه اگر هجمارا روزانه یا پیکتین ویروس کرونا کیم نبه 2,400,000 کس جه خلکین روژاوای کردستانی دی به کرونایی بکوین. تاویراک هندنا قدخیا کمبونی جهیلا شانه یا کریزی و لی بدهین حالتین کرونا تین تومار کرن و با آوای کی روزانه جبر وی ویروسی ولاتی جانی خوش دست دادن. لگوری جیگری سروکاتی دسته تندرستی و کرنا دبستانان یک جسدمین سرکه جبلاونا کرونا دناو مال باتانده جبر کمبونا گو دناو شاگرتانده چه دبه و تونبونا هشیاریا تندرستی. حل بدوی دبستان مهک راوستن و پاش هر یک سرکه یعنی دوی اهل خوش زاروک خوب پاریستی جبر زاروک نخوی ایلی نخوشی لی خویا ناکه نخوشی لسر بیگل کی چی ناکه و تب زاروک خورد دود سین که انو تشتکتنه 4-5 روزا حلبت خویا ناکه نخوشی وجبو في هاوي حالة فرد بن يعني مدرسة تكاربيج ناقل أنا إيه وحيد تاريج حياة تاريج جي حياة جي مدرسة دورة كل كي مزندليج تاویگو دسته پرورده و فیرکرینه دریو بریا خسر ده و بسده ما بلاوونا کرونا بریا نها خوندن باش خسته بو لی ببریارک فرمی نها دبستان وکرینه و خوندن بردوامه. ریو بریا هندبستان ددزانین کوان حمو تدبیرین روبوبونا کرونا ورگرتنه و او پا بندن بپاراستنا تندرستیا شاگرتان. هر روزانه جی ام طلابي خوا خندكاري خوا ام واد عاقمين يعني بري درباسي رفي ببن ام كدستوا ام دعاقمين وام وقالك يجي ام سر اكثر شيء برانيايا ام سر كماماجي ام دهلنجو كماما دينين وهكا تشتكي ديشي يك ببينن خندكارا كله نخش بيا ولو تشتكي أراضي باعتبار منها كتنا ورزي زفستاني يعني قالك نخشية تشيبن أف نخشية زيدا بيجي يك أقوله بشكي أم ببينن أف رشح ما رشح زكام بيرهبي أم جدا وشينا مالي تاویگو قدخیا تفگری و کمبونی هاتی راکاندن لی هجمارا پیکتیان روزانه زیده تردبه گوتانوها نیزی 5,000 پیکتی جهلا دسته تندرستیه و هاتنه تومار کرن. دسته آنا ورید بیجه هجمارا راستیا پیکتیان کرونایی جولو زیده تره و دبکو 50,000 حالت لسران سری باجارین روز آوا هبن. دعوا سعد کردستان 24 قامشلو.